Bumpa. Okay. Fatonyum. Mabena tetebo. Bumpa. Oh, CJ, they say about what's about Mamma de Brofo. Peppers, no. Okay. Now, watch him. What you say? Mati, it's here for Brofo. Because they said, and you're nasty. Producer said, you're the Brofo. And you're the one cratano. So, you're from my brother, Casimir country. Now, mate, I was saying, be a few of your chino. Yeah. Producer said, any production. Interview, I had a mood that I can't. No, but from 9 o'clock. Yeah, so from 9 we turn everything into English. And then went my people say that we are coming to review papers. Yes. Read. Understand. Yes. The Inquisitor here. But the papers are in English, so I mean clearly you can do that in English. Dabi. What's it, Dabi? Yes, my country. Tete. That's not English. And just why I just want back camera for no pay. Yes. But I'm afraid Chama want to move phone so mommy. They say Chama want to be a friend be also in a camera for. Dwaso Nsem ha. Mon frère Chama want to me mama. Now nya dey. Na mon prepare say interview no. Brofo. Ya be ne brofo. Adom FM so. Obeka just if you have Adom FM join Chama Bernard and Chiposi akoma me. Na mo kan say CJ me say Adom FM and I pay. Me pesa me ne ye. Oh Chama want interview e wo brofo kasem. Say me dwen wa menti ase. Omo ko manhia yi. Mampani Akufo Addo akatwi. Otunfo akatwi na tia me dia mayen. Oma ba Jubilee Park. Empanifo nyina mampani akatwi Dr. Baumi akatwi. Na poya mu kra ye kopa ne huntuban wakatwi. Tema se de me to me has a way of stealing the show. Oh. And right, clearly, even though he was the first speaker, no, clearly never found who agenda that said, you got the mic, mamma, and me just and indeed, not and run so yeah, a special important day at my MPP. What? Then easy. They be the bro for first sentence. Debbie, and I fine. Hey, the baby cry, baby, any. Today is a very special and important day for the new patriotic party. Adom. Today is a very special and important day for the new patriotic party. Of course. Yeah. 60 years ago. I don't know, 60 and now 16. 16 years ago. 16 on. Aye. Okay. Then His Excellency Nana Akufo-Addo choose Dr. Mahmoud Bawumia as his running mate. 16 years ago, His Excellency choose. Choose years ago. And the president, Nana Akufo-Addo, choose Dr. Mahmoud Bawumia as running mate. 16 years today, the same history is going to introduce in this park. I'm careful. You money and 16 years ago that the president choose Dr. Bawumia. The same choosing is to introduce again yesterday in Kumasi. Correct one. CJ. And yes, you are brofo chema ho. Mate. Thank you. Brofo de menyade. Hey. Abna yen kwenim. Minko. Kwenim. Oh wow. That's wonderful. The Inquisitor, the Bokata, and Ekramia no paying. Nina Santimantemu, the choosing, the introduction, and everything. Edaha. Na Omampani Akufo-Addo na ekese what just say. Wushen penny for me noa or mama unsa Dr. Bawumia ejina ha. Ena Dr. Opoku Prempe ejina ha. Na Dr. Bawumia sabako ekita microphone ena wapeja Dr. Prempe en sakosro ena oche say he is the chosen one.
the right candidate. Na bibia nanchen wutie nsem Mampani Akufo-Addo eka edifa Dr. Poku Prempeh home wutie nsem a animdifo ekra onyomu di nkomo mo chese papa no oye go getter oye problem solver asa wode adwuma hye ne nsa so onya oyire ne hu ku ne ho eye adwuma no ema results no eye papa da obokrata yi ebo ho amane ewo ha ene sede no ekoye nyina wasante mantemu no the inquisitor eka eno edan chenso asije wonim se nanu ya ena wukobi mukosho Mampani dada John Dramani Mahama na ehwo no omochese take away makomako aduonu ya da obokrata ya keka bom ediaban ma mebubo bi so ema o ewo ne fa etoso enan ensema Mampani dada Mahama editu dwa no na ekasa ede efa ho no na ochese engagement na ekoso no panyi ebo modia ede sebi to dwade di kan 24 hour economy no policy omode ba ya wochese ba bebo local production na eja efie edwade ne efie adwuma so akonanim no eno ka ho asem eno achiso no COVID-19 ye levy no bet winnings levy ene ye new sound so so support no ma sikatwe bo no ma emfaso bi enso nyina no beyi de free honom free SHS so oche so oba wo betwa so ama free SHS abegina eno achiso se na ban ba so omode $3 billion na be investment ewa ICT na omo ene eye local technical eye startups ne bi so no akambo ma wonom ede be so omasene eno so eda ha wo so be hwese National Women's Development Bank eno so no wo ebesi bi na ema na bedi mu dwuma ma na be ye dwuma hono ma omo de ba beta ma be se 1 million achi wo mo edwuma di mu eno dan che so obesa so hwe na 1 million eye coders program no so no aba abetena se no mo de ba be training Ghana mabu be so pepe baako eba no coding any IT programs mu so a no mo so agimu nim de beboa job creation enti ensam ne de edoso da bokrata we yi ni baako e de ato ha no mama wa won saka the inquisitor be kenkan enti na no yo Mampani dada Mahama Asia nsem twofo no ensem bi ode tudwa na ni so de hunu bi a wode etudwa eno no na mede wo ekomansia South Abaton Pressure so the inquisitor nim hayi na echese na owusu afriye Prempeh na ewusu na sese no omo echese bibia keka bom sisi ani chese Reina anhwe ya manhia premier MPP for ebekọ no obedi nkunim ewosa abatonim bo ho amane ni foni so eda hase omo chese adwuma waye ewo manhia South Abaton Pressure ne so ene se de dom na kasa nim no na obia ebo na wusudin no wono ana ekọ na eno achi so no the inquisitor akasa de affascinate boss Kofi Bosompe Mosafomafo ene ye Freddy Blay ya wo chese ono ne ba no eba na sene totesi hu nsensem a wodi sika puduo pa ene kwen so reject no eno na Kofi Bosompe echese sansem nyina no enokre bia enim na Mampani Akufo-Addo na ono so da Republic Press anim hayi sije wonim say no Mampani Akufo-Addo kan sem bi o say okwaka asanya de a ono no de tumi no obewie na ode tumi na ma obi foforo anye Dr. Mahmoud Bawumia esa dwuma na waye no onipa ko no emra meto aso oso obi woni mu gidie obi one na atu sa kwan na dwuma bi a waye bi oni sa nipa no ne di sa dwuma no eye Dr. Mahmoud Bawumia na free SHS a wode aba sha 2017 a agina abedure ne ya Ghana former benefit na wo se obi a ono sa bre no ka so de free SHS beba sa nipa se won enye ye entumi ma sa nipa so no kitasika pa so kitasika mu ode beye bibia na nye free SHS no de beye na sa ni pe wo so wo kono ono na wo so mra madi akire emesi nachi na wo meye free SHS a oni gidie ni arehye mu se sa ni pa ne betumi aye free SHS ni ye dia magana fo nyina nya hoto enu nti no Mampani so wasan so sisu de biem eso ono de ese wo kode obi obetumi ahye nachi ye ma no adwuma wo ye nyina obetumi abeto aso ma no no eye Dr. Mahmoud Bawumia na bedi akire Dr. Matthew Opoku Prempeh wo mu no wo sa gidie no a wo koin na kuma beto ne yem eso mo ba beto aso ama Ghana fo nyamfaso eno ho asem eda haso na no wo se Ghana fo enkante do Mampani dada Mahama se dabi wontumi nsama sanso di kan ba ye no obi ehun de oyeye na Ghana fo so nkonkotena nchen eno eda ha wontumi nso nsama waka so mo 1 million akwan yo mo de be faso wini 2024 election no eno so ho asem eda ha na so no ano dom kuma no HSC Era Herbert Krapa ya se no wo se vetin kwaso ne ade mo chese dom kuma na so no be wo mo anko na EC na HSC wo mo ebeye mo papa de ma voter registration exercise no efi osanabo so ye besim de di kan e de kosine da etoso miensa
Emuama ne e wo ha sei na sije mede wo ekọ daily searchlight na mede wakọ wenchi minima so share video ni bi wo social media abamu a beka so ye special child wadi dem ne ade na ode pena se nanum na ode extra ensohye na da wakrata ka ho asem no kranie me kenkan ye no abrante na mu no wo se ne ho kran CJ abrantie no wase ne ho nkran enkran Adom news ye kase gba hodo mu nyina ye career eyi videos no ma wo hwe bi na wonim se da wakrata o mo bembe ho na enkomodie mu no ono abrantie no so ono no o hyase na onyini no de ne nsa na kyerɛ but onyiye na obene no hu se ode na no mu kyerɛ a eboa no ye comfortable ono ni se de hia no an se fie ni bi nti ono ni nua kra na oboa no school kwa no so ni nua na so so GHC bia eno ni nua ne eboa no nti se no de ono wo hia ye mmoa se obewie GHC wo so wo bompai se obetwa se na questions na eden kakra na so atumi atwero na wo twa se no emmoa wo hia no eye so obekọ senior high school no se eye free ni mpo no ohia mmoa sanso obekọ no bucket obedware mu support obedware ni provisions obekọ na no ohia mmoa ohun nti no eno na wo de adesre eto adofo anim se we no ohia sa akade no na wode atoa so akọ school no na megidi se aba ne se ya yebomu amane se ne sije yebedi akire na ye nyina so ahye deputy education minister osofo Ntim Fojo ahye se obeboa abemu ano yedana se yeguso ayehwe yedana se papa nyamisha no pa Reverend Ntim Fojo na Dwaso Nsem ya yensoso abemu ano kwan bia so we will locate him and then support bia say the man Dwaso Nsem team no yedebema no and even if it's possible bia or train social anywhere we will transport him to Accra so that we also a journalist you see so we'll bring him on the show and then na eno na da obakata yi chese Orayire Mary Nyako Aduchum ono na wo municipal director Ghana Education Service na waso ono hu akwada no krompo na wo ben no na won de nka wo krompo akose ni nkran waso okwan na woni aba mu ayi ekasa no hu se wono akasa no sije wacheche ne re onim ba bi ofri onim ba bi awoko ntenye sympathy meye mobo na ni abre pa eso betcho so hwe na twa na wono so ko senior high ni bi na nani so de hunu no abamu amanti ese video na da Facebook hey video na da ya wo hwe no nti no abrante no wa hunu sa video no obetimi aba Facebook sisi Mohammed Yusuf ni na wa ba behwe Yusuf na wo da hey abamu ano enti wo say the wheelchair no so no tio and the desk no esinanim na ordinance ahunti ode ne sato paper no so na pen se nanum na ode twro saa na ode twro wa ya de Yusufa ya de papa na emoa bia wo ho bia wo se nyina atachire na ye de boa brantie ye wo se ye boa no wo se ye boa na dom kase e de ache bebre no a ye wie ye bekọ so ahye ho asem na school a wo kọ no eye Imam Sedu B Islamic Basic School ewo wanchi bono mantemu eho na Yusuf Eco School nyamemo no ka na honye ne kakai for so hye oti hui omo na abamu ai ontwa pa emayen na sije nwumasuamu nsem no ano Dr. Aduchum na de abasobo ema waye kunim se adwumaso a woma ye teacher for ni vigilators a pese wia ensohwe ni mu no sije woma hunu mu nyina pa omo hontoma ati se mra so omumu no na yewura Dr. ya wose Aduchum ye so afo hye nwumasuamu nsem so ebo abaso ebo the daily searchlight anim ha sei sije ma nyina so na miwie da bokata mu nsema me de ba me fa wie na adofo bi